Ukiendelea sawa? Yeah. Nawa. Ukiendelea? Yeah. Ukiendelea mbiule. It's a mission. Kakule mission. Alenge kali. Lakini ya sawa tokonye. Tambiate. Isuka kile nini garasi? Baita. Mission yange kali. Kali tukarangia. Karangia bantu bagaturika. Bantu bakaminokera Yesu. Na ndio matanto bagari na babwate mutwe komu. Bantu baturika tabange tingo nyala kubara. Bantu bagacha se Yesu. Moyo no gokete bakani nini. Inkwenda ndijana. Ando kwali kalende turigete amanda rose nitigale tunaye nkeyo. Yeah. Hallelujah. 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 Tubuat mugati ba? Tukaranyi bagaki mugaka. Ada vista no que eu era. Biando. Papai kokonde. Ezekina. Asekina ndi bana sinjibye kandi nyombe. Emission ya ngengi. Hey. Tokagoka. Mission. Oh, wasali. Bona que tu achete mission. Mo pasta na radio do no mato yo corante. O do corante o bato mo bero mo na lego. Akoko yo kurusi. Agatoira mwae. Musubati ye. Abantu bari banyomete. Abantu bari banyomire. Na bande baro. Bamenya tamo. Bona mukungurikira chikoro badio togo tenere no tramo. Badio madibugole ti briefcase chako bol chinel. Akamnyoka akabwate briefcase ria, akamukwanya, akabeka marunse, akamana ko murangiro chinyomba gari kogenda, ukaritwikire garia, akamubole daddy, you want to take water? Or you want to take juice? Ama unataka porridge? Badia akatewa juice. Akaletewa juice ile gari. Ntubona abandi hapo tukoma wakaribishwa igo ukagari abadia yuko chimaria ugende change murarojora likoleka mura upangu usiru bekirikire gento tikamona chiza chokora gachichi obadia nairo usibiku pagari amatina ali amuri kumbe bitambambiro biziba montisi aragire ani ago esibiria magoko abone tuko kwebangu sana akamala dere taurere badio ko kwebangu sana na magoko na ntuto ko data nende kwebangu sana magoko yani tikabona kono tikabona endagira yani didiye ko bango na bako menena ki irine obadia ne ya banda ba pasta abandi yani muswati yo yani obadia wana kamenya kusina wana abadia ere kwani abamenye tabiye bana ubonyo mete kumba bantu mbale bara amenya amo yani bamenye tambo lakini banyoma hii kuna kuko nyoma watoko nyoma tunkagokiwa ntige kangoki nkamanya ko rigeria chinza chirichubisibi woti bantu bakuru ano badia kolekta ruwa machi badia orete bichanga mukungu abashugulika gari agatokoba tetu enda bano korandi lirinko ndio badia enda to korandia wati bana dikori gamana mukungu ya makumyo kurolia amupanguza uchiga amupanguza na namatena dadi continue preaching yani mbono achotarandi akiotarandi na kiota nore mna lino letego kumbo kono rakulia kantani ngana nenda bakile bantu banyomire na bandi baro bamenya tamo ayo mugaka bakwanira mwana obadia nze nakoboli ngakie mission yalenge wasira bante ngaki obadia abekire wasira bante ya mangana amange wasira bante bine kyalenge ayendi boika waso abante bya mangana amongo obadia ane korotse nende tingisa ini mukungu tokonywa malende tokana mugo obadia ya mokao ekero bateba igoro yendagera ekero kwa rweta lega no matenga chibesa kwantigere tega iganirenga no matenga chibesa mukomo gambi yondo bochero nga chibesa echo nachitokoragerera bakabona yo ogwateto ichonyarengo kokera mesa gego totigeti chibesa ayon stinda akobol lakini aywaseire bateba mugo badi a briefcase ninyeroje ngonye irande aywaseire wante manya tigango tebi mugakone onyali tukondire kwange ekiri ndero onyali tukondire kwange ekiri ndero ande bani ganda abasakolengera likabera timaiti na kiota taiti kulwa mangana
lakini onene nani ngasama saba nikachaka kusaba Nyasaga gotebigo nka kwa hivyo gotemya saa onye ngo kurangilia abantu bakunu muikolwa umukobadia oja se sweetia igawana yani umuikoteri gocho muikomo bolyo ku disturb amarote ndore amarote karaki atenena o unkwani wa kama nse orore ilile lakini binta akore yani abacha iga kabika maruga kama kwani bo tari nje na kwa neti igo ni no arenge kwa kitigango te bigango te yomugaga ngwara kigende kingo kwara kikera ko sawa chasa ko ndigoro ya mugoba ai karatiga tari nje na kwa ni lakini nkaigwa karati go mugaga nje ndaso abo niga usengo te binaki omugambi moinoga iga gokorera mukaye iga komarasie tuki iga komarasie bichara iga le nini orina ro mugaga kotakire ayembi yore igwa karante ayembi yore igwa kini kiaye ngikobweti uro chae bono na makoro onye ndi ukwarusi ubeka makoro ubekimbi tigango tebi mugakomi ndagosike yani ngosike to basa enye olimo ko handa abantu balibanje ine bamenyetamo bali kuora kibandu bali kuora kibandu bali gotegetengenda nangiri kenyoleke kimanga intumara na kingo korora mugakone turimbayo kangama ruzo nkwani bitingo koranze kwa yani ayo waikire bono iga tuwikisa to tingima oteya libaga kango go sawa nte yamanga mayama ndo sawa nte bigoro ya mogoba njenda go tingene isikaria kwangeji bona ina ro kwatite tuwikisa to sawa akarnaje liba ba kwanya kuiwa bantu isikuga ba ngwana bobe kwanya kuiwa bantu ba ngo kolera ngani che karundi skan unko batena mo subati bo tulikora na tuko ba ke kanisa inkire ndo sawa nte bigoro ya mogoba mbosa mukane na mogoba dia pastor tiga mbosa moga kane na ngomne kanisa ngo atabana before I preach the gospel karatiga mangane let's my wife come and greet the people umaite kwangeji afu manya gocha ngoka mno gocha kinima botabimboro bwate butari gocha senomba nani chaye tigangira egenda leta mogoba dia koroseri chaye gonye koro chinjitimanye tikeni yani myake ya speed wakiniri mara mbono gocha kororanga timaite karuo mateiga tigango teri tuke chisa tokonye uteyo ndebia teri gocha alafu ma sawa ndebi kwangeji mogoba dia tariga yani kila jinsa nga mogoba dia kila jinsa na nini school fees ngo wate school fees na kanite juse kana mara ko temission wakani school fees ni wachiti wakana mogoba dia taiko won maswali mnaiga ekiara sina territorio tadia mango te kirege tunga na aitrana dona kolege na kanite school fees to ende school ngo anya wakana thank you mana sereriwa lazima to manya kiasere kiano njinga kana na tete basa yo kanga kana ngacha bona school fees eko bidi to gende tuna ngori school tumanye na ki muyo masere karati ko mwana ikanasa nani chaya ya ndagara ya nini na kore sana sana no manya utiko ngakanda breakfast ngakanda kregen to budi gari tone bako muko jata le school ki tatando arete verdad ya ndani lo kwa ndani ruberia kagere school ni maite kero mwana waseri kuchinka wikabale teri rube na ki umwana igarwa tegete mu murwari school fees nijipa school fees kumaanisha kwa chakira bako ndo kurwarte kwa jota ndwarte yo jota school fees ndwarte school fees ndwarte nta ntike ndwarte ndwarte nkwale kero dirube nakyo ntara yora nakyo nakyo nakyo
you have been expelled from school because you are pregnant. Mora, ati molitole? Yeah? Omwana form 1. Baba. Olwale de? Okuna ko olwala. Esukulu ngotemete kosa. Mwana. Akasaka niki kya form 1. Alwale de naki. Omwana form 1 ate ko ba molito. Mwana kenado kabato mwana. Kabato mwana ngaki ngomoto. Mwana mutali kwa. Omwana form 1 ati ete kalwa. Ngomanya nendeyo kalwa yo. Ngomanya nendeyo. Imokango. Obe. Kebweza. Na mwana juice kebweza. Agonya gutaratara monyora chimbaga. Kumbe nabiko chipia maleta. Mwana ki. Kebweza gachika ni saadi ya kundora. Kona kijana weru miyumia. Hai lazima ngenda muri. Tete manya naki. Ndigi kebweza. Ndigi ise. Banta ngaki ngakibago serege yete kejijeki. Ngaingo chwe karansa. Ngaingo chikorandi. Ngaingo chikorandi bono, ngaingo chikuetera. Ngaingo chikoruruka abantu mbandora. Nginko bana nyomba ngoja balokondi. Nginko mwana ki. Ndore. Kumbe kebwesa yo mokunya gusabanana nebitabu kumbe gali korete. Mora. Form 1 iga. Yani rero litukori ameli asarekire koruri asarekire. Chongo nyunde sumu. Nikiwate baba. Ya kila. Kolera. Wate wanangi wese. No mama ngi wese. Tigai. Na kidogo kwa mwana. Mwana nabokonyora umwana. Tolera nondi namukorera umwana. Tete mwana ngaki. Umwana nero tokorera ngi tete gokora. Mchete tukora bwana ni sukuru. Iga yaya. Ino matende nyumba yo mananje. Aposho yaya togokora aposho no sananchire nkorera ndo umwana. Umwana nabo nkorera oira ne sukuru okore sukuru. Kwaigure. Aposhoni telingi ya baba. Kwaigure. Nonde bana bonkorera umwana akine ayogende sukuru. Kwaigure. Naigure mama. Ya baba. Aposhoni telingi yikerusia seberengera libyao. Ulitambo kurusi kunyombe.